Mutito-ini wa Kodera kaunti-ini ya Homa Bay ni kuo mwiri wa Sharon Otieno wonekirio umuthi rucini, kiria kiratuma Gavana Obado akuruhanio na giko giki ni gukorwo thutha wa Sharon kwira Gavana uyu ni akuite mwana wake. Gavana ni atigire kwaraniria nake na njira ya thimu. Hau niho Sharon atuira itua ria kumwanika ogwo akiraniria na mwandiki wa mohoro wa Nation Barack Oduor. Thutha wa kumuhe rugano rwake, Oduor ni endire kumenya uhoro makiria kuma kuri wabici ya Gavana. Muteithiriria wa Gavana Michael Oyamo ni amerire macemania mukawa-ini wa Gracia kaunti-ini ya Migori riria makinyire makinyitwo migwate. Thima mwandikio wa mohoro Oduor ni ahotire kuruga kuma kuri ngari-ini igithiaga na kuumana na uhoro ucio akigia nguraro. Riri nilio rita ria muthia Sharon Otieno onekire ari muoyo. Sharon alikuwa mtoto mnyenyekevu mpole, tena alikuwa anapenda na mandi zake wote, hata mango zake. Mimi nimestuka sana. Sawa. Mambo ikakuwa niende nitazame mwili. Basi nimepata msichana wangu kule level 4 Wilbis. She's the one, Sharon Otieno. Ateti matiganite ni makomithitie giko giki makienda kihoto giethanwo na kio orio. This is the true test for the DCI. This is the true test for the authorities in this country. Because it is alleged that the high and mighty are involved in this matter. It does not matter who you are. It does not matter if you are MP, governor, president. It does not matter who you are. Nobody deserves to take away the life of another person. Migori County women and the entire Kenyan women will not relent until these animal-like perpetrators of this killing are dealt with decisively and justice is given to Sharon's family. Ona kuhonora uguo atongoria ni moriti arutwo metikire ni arutwo na matige kuingiria thiritu-ini ukumeheria mwerekera-ini wa githomo. Hii mambo ya sponsor pale nini pale wachana nayo. Just focus on your our girls, just focus and know your parents are sacrificing to get you where you need to go. Thirikari kuhitukira mwaria wayo erire ni kumithitie giko giki na kuga uthuthuria wakinye ni wanjiririe gutafanio. Athiite na mbere na kuga andikie mohoro ni mekugitirwo wira-ini wao. Michael Oyamo uria urutagira wira Gavana Obado ni ikitio ngono na munene wa ruhonge rwa uthuthuria DCI George Kinoti augite ni atumite mafitha au uthuthuria mwena wa Homa Bay mathuthurie ndeto ino na augite gutiri mundu ukuruhanitio na giko giki ukuoherwo. Mwena-ini wake Gavana Obado kuhitukira mwandiki wake Nicholas Anyuor ni areganete na ndeto ino na kuga ni guthukirio arathukirio ritwa ni ateti aria mari uthu nake. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Mucoki.